Saat ini kami kembali menceritakan satu cerita rakyat Nias kepada kita dengan judul Sadeu Lausi. Meberita somia salu Tenias sama kebau Meia badru Ahulu ia Lausi Mengahuli ia Imanehe nononia menoi rukinomo Yenoku Rino kodada fufulu koda Lausi Mane kanya ono made lawa yama. Ifefolo ma ikura lausi no made. Meno ifefolo ihala dodo imane kono no made. Eno kutunu wa kudodo nyade. Imane ono nyana made lawa yama. Ihala wa ni khna mania itunu dodo lausi no made. Meno asoso ibe khna mania. Ya ko nyano made te do lausi wa itelo modo iya. Ora khodani asato. Lo niha. Lo hadiah lo mak do cama ko bagu to do laus lama na en baci hulunya na ba ai fa ko nyan ba to do laus ba tolonia la fala la waido ai fa rudo ucaka tua tua lama ne yano meki ade en halo mano hakida lo no bo ine milulu ko ba bapawanyana da telulu mitoko nyana to do laus la halo ilo luko mo ai fa Moito au chama ko bau bena tola muhan meno vai hela mane khone ya bai chado laus yo an la bebe te ku chado laus yo yang ngira ki he bisa na bila bebe te ku chado laus yo lo ini hawai fa ba yo terima khat ba mi te ku chado laus namanya wai lawai la ani Menoa vai manganiha la sofu oi ni habo la mane hemyo tare lo moroi khachado laus ahana mai be ke masado laus eluhana de mana ai fadania de nyano ma ni bana tono ni halamane sado laus eroi teru ai panua he ero la ila ia la mane hatade he la mane sado laus Eluaha maido daa. Ia mengadosa baniha sito waya ia. Laku-lakunia menevi ba ofeta mana ma si mana. He ufalala khnya bangu-bangu balu irai fabo. No sito waya ia. Le moi baci suhi. He abo to hokoni habangu khonia. Balu irong-rong. Hasi mano le manu fa bo le amai huta le fa malalini matumai